icyo mbona cy'intambara igaragaza ukuri kuri kwisi. Rero tugarutse tubihuje ni mu burasirazuba bwa Kongo, ba M23 barimo bararwanira kubaho kugira ngo babeho. Amerika irarwanira no kuzuza amapetroli, kudepa za zahabu n'ibindi byose, mu gihe urwana no gushaka aho ubona aho utura. Nibyo nabwiye nti iyi ntambara ibaye mu burengerazuba bw'isi ni intambara iha amahirwe mu burasirazuba bw'isi, mu burasirazuba bwo hagati niho intambara irihebera. Yego. Rero bakwiye kujya gute nabo bagiye babibyaza amahirwe. M23 nahoze mbona nose bwati makenga tudore n'icyo gihe bose ari kwandika ati nicyo gihe cyo kugira ngo M23 ifate ibice bitandukanye. Vuga ngo cyo twavuga nuko Amerika iri guha amahirwe M23 itabyaza umusaruro, bakore action ibintu yo kuvuga ngo baturashe mubivemo bahagutse drone muhagurutse mujyaho mwe mujyane nk'icumi, muzohereza ikisangane, mwongere muhereze izindi kareme, muhereza abasirikare, mureko ndakubwiza ukuri nibakuramo pinga gatoyi, niba bagakuramo pinga bakagera warikare kwarisiza abirukanga ahandi ni gutya, nibakuramo Uvira bakoyikuramo nka Mwenge, iziranga ziriho plateau bakazikuramo ziri muri Mwenga na Kamituga, ahandi ni ukwirukanga bazagera Maniema na za Shabunda birukanga. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri, i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Muraho neza, murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimu b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Kamasuze nanabahaye ikaze bakonzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hose, bari mu Rwanda mu majyaruguru birumvikana, mu majyepfo, mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, n'abari mu murwa mukuru w'igihugu cyacu bari Kigali birumvikana. Nabasuhuje nanasuhuza by'umwihariko abantu bari mu bihugu bitandukanye by'akarere. Mu Burasirazuba bwa Kongo hari abantu benshi bumva Ikinyarwanda, nabasuhuje cyane. Abari muri Uganda by'umwihariko igice cy'uburengerazuba bwa Uganda hari abantu benshi bumva banavuga Ikinyarwanda. Abari Kampala no mu bindi bice bitandukanye bya Uganda, abari mu gihugu cy'u Burundi
abaturanyi bacu by'umwihariko inshuti nyinshi za Bwiza ziba mu Burundi ndazusuje, ndanasuza kandi abantu bari muri Tanzania, abantu bari muri Mozambique n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika y'Amajyepfo, naho ndabizi ko abanyarwanda benshi. Ariko nanone ndanasuza abantu bari muri diaspora, abantu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri igihugu Bwiza ifitemo abakunzi benshi nyuma y'u Rwanda, bari muri Canada, bari muri ku mugabane w'Uburayi, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Bubiligi, mu Buholandi, za Swede n'ibindi bihugu bitandukanye, n'abari mu migabane ya kure, mu bihugu bya kure, muri Australia, Ubushinwa, Korea y'Epfo, ahaba abanyarwanda benshi cyane, nabo tutavuze mu by'ukuri mu mazina mwese mbahaye ikaze. Kuri mikoro ndi Benjamin Babu, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Meki Kayiranga. Wiriwe neza Meki? Wiriwe Babu. Amakuru yawe? So amakuru ni meza, ameze neza. Ndashima Imana kuri uyu munsi wa gatandatu, itariki ya 28 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Nuvuga ngo turi muri weekend, ni itariki ya nyuma y'ukwezi kwa cyane rwose. Iminsi irabura, nuvuga ngo ni amasaha makeya, mu gitondo turinjira mu ndi munsi wa itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, nivuga ngo 29. Ukwezi kwageze iminsi 28. Ubwo gutaha kuza kwa kabiri umwaka utaha ni iminsi 29. Sure? Not sure. Oya, 2028 niko kuzagira 29. Ubu ko nako kuzagira 28. Nako ni kuko leap year ibaho rimwe mu myaka ine. Fete iheruka yabaye 2024. Urumva ubwo ni 2028. Genzura neza kuri kalendari, ariko ndamya ko ntibeshya. Uranye nanavuze ko iyo tariki 29 yazo kwa kabiri ngira bid rimwe mu myaka ine. Waburijwemo. Bid yanjye izaba muri 2028. Waburijwemo rwose. Iminsi iri kwihuta cyane. Iminsi irihuta. Nawe ni kubibona? Ubu already 2026 amezi abiri amaze kwirenga. Ahubwo sageze ngo turi kugera muri 2024 mu gihe gitoya rwose. 2024 bigeze uko niba ari uko hari dufite activity nyinshi, y'abantu bafite akazi kenshi, gutekereza ibintu byinshi, akenshi bagira gute babona iminsi yihuta, kubera ko nta mwanya n'umwe ufite wo kwicara ngo ukora ubusa cyangwa se uruhuke. Akenshi rero kiragiye uvuga uti ntago iyo wicaye gusa bati iminsi ntigenda karuhu ubusa, ariko iyo uri gukora uvuga uti nta mwanya mfite, wabuze n'umwanya wo kurya, wabuze umwanya wo kwicara, wabuze umwanya nuvuga ngo kuba busy kw'abantu niko gutuma abantu babona ko iminsi yihuta. Ariko ubundi ni kimwe n'amasaha atahindutse zitagabanyutse. Ariko sinzi niba abantu babibona kimwe nkanjye. Iminsi yo mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri hari ukuntu yihuta cyane. Hari ukuntu ubona yabaye migufiya cyane. Sinzi niba nawe ariko bibona. Uhandi ujya kubyuka rwose ugasanga saa 2 zikugereyeho. Impamvu bitera nuko dufite akazi kenshi Babo. Muri iki gihe harimo akazi. Buriya uzi ko umwaka ushize wa 2025 uko yako ukwezi kwa mbere mbere imifata mu mujyi wa Goma. Twageze nko mu kwezi kwa gatanu ntazi ko kwanageze. Kuko twari bize ngo mivaho hazaho zajyaho za Karehe zirakomeza bijya Bukavu. Bukavu yo twese tukatuvuga Uvira hazaho za hirya za Rubero, hazaho za Barikare. Byatumye tuba bize rero nabwo, kandi beza ko ariko akazi genda dukora kacu kitangazo. Muri iki gihe rero harimo akazi kenshi, hari nko faturyo mu Rwanda za Tour du Rwanda, za intambara za diplomasi muri uno mwaka za umpera z'umwaka ushize zari izo. Yari diplomasi hasi hejuru n'ubu niko bikiri hasi hejuru. Rero kwa ko ubusoma wandika ureba uvuga usanga rimwe na mutamenya ko umunsi wagize. Ariko ngiye babona bingana ahubwo ikibazo giye iminsi nyine igihe cyane kiba gitoya bijyanye n'akazi mafite.
kiba gito cyane habura ugasanga ahubwo igihe cyo kuryama cyo kibura ahubwo uri mu kazi gusa. Urabona nk'urugero nkatwe dukora inkuru hari igihe urara rimwe na rimwe ushaka nk'amakuru ufite imboni nk'imboni zo muri Kongo zikunda kuboneka nijoro nibwo usanga bakuvugisha. Sasa nijoro rero ugasanga cyangwa se akazinduka rero hari igihe urarureba tu biho cyane. Meki ndashaka ko ikiganiro cyacu uyu munsi inkuru iriho ivugwa cyane ku isi ni y'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabye kuri Iran kuri wa gatandatu. Ndashaka ko ikiganiro cyacu kibanda kuri iyi ntambara ko Iran nayo yamaze gusubiza yihimuye, hanyuma ariko tunarebere hamwe ingaruka kuko y'iyi ntambara kuri aka karere kacu nako karimo intambara mu by'ukuri hagati y'umutwe wa ASM 23 na Leta ya Kongo Kinshasa. Ngira ngo iyi ntambara ntiyaba ari amahirwe nka M23 nibonye imaze ku ikarayi y'igitutu cy'abanyamahanga, ntiyaba ari amahirwe kuri yo kubyaza umusaruro igakemura ibibazo bireba ahubwo subira yabyaza umusaruro ahubwo. So icyo navuga cyo intambara ubundi Amerika igikora ibintu ikabibuza abandi. Yego isakuza abantu bakubutaka abandi vakuri kandi uduhugu ubutaka imira kubakuba. Reba iyinjiye mu gihugu itwara Maduro ntago biri buri amateka mpuzamahanga byemera cyane, ntago rwose byakoze byemera. Amerika ubu ngubu ishyigikiye ko Israel irasa iki Iran, ndetse na Amerika ubwa iragambira kurasa Iran. Mu by'ukuri Amerika inshuro nyinshi yagiye irasa ibihugu yaraferingaga igasanga reba nka Iran hano nka Libya uko bayisize. Libya barayisenye igihugu cyari cyubatse. Reba Iraq bavuga ko ngo hariyo nuclear bayisanga ntayiriyo. Afghanistan bamaze imyaka 20 ubutegetsi n'undi busubiza muri babandi babwatse abatalibani. Hari ibintu bona Amerika ibihugu bikwiye guhaguruka bikavuga biti twebwe turaba igihugu. Ndahugiza ukuri nk'ibi Afrika iramusize bati twibwe turi Afrika. Giwe bati giwe nta sinkorana na Amerika. None nuko bahita bango Afrika sirabishoboye. Ntiyabishoboye ndinyo nyuma y'ibi bitero. Uzi tuzabuzire bose umuryango wa Afrika yunze ubumwe ufashe ya mbere mu kubyamagana. Ni ibyo gusa hari ikindi ukora se? Nta kindi ukora. Ko nta ntwaro ugira, ko atari umuryango ugira intwaro nka za OTAN. Wakora iki? So ari ibintu ubona ko Afrika turaho nyine no gutega amaboko ariko bikava kutiyubaka kw'ibihugu na politike z'ibihugu. Ndetse tuzabureba benshi bagiye kujya muri Amerika bayishyigikira kujya gusenya Iran. Amerika isenya Iran irajya gusasa Iran mu biki? Umwanzi wayo aba umwanzi wa mbere ku isi ndetse Amerika. Tuvugisha kuri umwanzi w'ibihugu byinshi Amerika. Oya mu bihugu byinshi. Ni vice versa. Kubera ikiragukandagira. Ntago iri burebe ngo biki n'ibiki ngo uburenganzira bwawe amateka mpuzamahanga. Trump ati amateka mpuzamahanga nyafite mu mutima. So ari ibintu jewe rero tugarutse kuri ntambara mu rasazo bwa Kongo ni igihe M23 wanye cyo kwikoresha amahirwe. Ubu ari abandi cyangwa se yo. Yego. Yabagakwiye guhita basimbukira Uvira, basimbukire Baraka, basimbukire Walikare, basimbukire Rubero yose bayikuremo. Amerika izayihugaruka isanga Kisangani ariho bari. Turabigarukaho birambuye. Yego. Agataho amwe mu makuru avugwa nuko Perezida Paul Kagame ategerejwe i Paris mu Faransa mu kwezi gutaha kwa gatatu. Hanyuma azaba yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku ngufu za nucleaire. Yego. Makuru dukesha ikinyamakuru Africa Intelligence. Ikinyamakuru gisanzwe nanone cyandikirwa i Paris mu Faransa. Hanyuma ni inama yo mu rwego rwo hejuru izitabirwa n'abarimo Perezida Emmanuel Macron w'u Bufaransa, ariko izabirimo n'abandi bayobozi bakomeye barimo nk'uwitwa Raphael Grossi ayobora icyo bita ni Director General International Atomic Energy Agency, ni ishami mpuzamahanga nanone ry'ingufu za nucleaire.
azaba harimo n'abandi bayobozi batandukanye cyane. Hanyuma usibye iyi nama umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byitezwe ko azanahura na Macron baganire ku bibazo biri mu karere. ubwo ni Kongo nyine nta bindi. Mu burasirazuba icy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma tunibutse ko Perezida Kagame agiye kujya i Paris nyuma y'iminsi itageze kuri 3. Tshisekedi avuye. Yes, mugenzi wa Kongo Kinshasa avuye. Yo makuru ahari. Hanyuma Meke mu gitondo cyo kuri wa gatandatu twabyukiye ku nkuru z'uko Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye ibi bitero kuri Iran. Ni bitero ahanini ibitangazamakuru byo muri Amerika bivuga ko byari bigambiriye abayobozi bakuru ba Iran. Urumva kuko nk'inkuru mbona hano kuri CNN iravuga ko mu bari bagambiriwe harimo umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, harimo umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu ni General Said Abdulrahim Musavi, harimo perezida wa Iran. Urabizi ko Iran igira umuyobozi w'ikirenga ikagira na perezida, ni yitwa Masoud Pezeshkian. Harimo bari bagambiriwe izindi target, harimo umunyamabanga w'inama ya gisirikare, uru rwego rushya Iran iheruka gushinga, yitwa General Ali Shamkhani, nawe ari mu bari bagambiriwe. Ariko nanone harimo n'umukuru cyangwa se umunyamabanga w'inama y'umutekano wa Iran, ni umusirikare w'umujenerali witwa Ali Larijani. Bose bari bagambiriwe. Kugeza ubu ngubu ntibiramenyekana niba muri abayobozi hari ababa bishwe, ariko ikiriho cyo ni uko ibitero byari karahabutaka. Mu kanya nahoze mbona amashusho y'urugo rwa Khamenei, ni amashusho yafashwe na satellite, mbibonye kuri the New York Times. Rwose urugo rwa Khamenei rwakubitikiye ku buryo yaza kuba hari yari ndahamya ntashidikanya ko yari kuhagwa, yari kwicwa. Amerika kandi hano yarashe, hari ishuri yarashe ku ishuri riri mu majyepfo ya Iran. Arakuvuga ko ashobora kuba apfa abantu barenga 40. Yego. Ariko se Amerika ni ibibazo bikomeye cyane. Urumva nk'abanyeshuri bigendemo, ababirigi nabo bafunze bari kubera ntuza nabo ari ibyo bahagaritse, ubwo ni ibijyanye n'ingendo n'ibindi bikirere, ubwo nabakazabiza n'ibyo byose ngo yakorwa online. Hanyuma mu kanya kashize Meke tukiri kuri iyi ngingo, wenda mbere yuko tuyinjiramo byimbitse, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, avuga ko ibi bitero nta kindi byari bigambiriye n'ubundi ni ugukuraho ubutegetsi bwa Iran. Ngira ngo Trump mu kiganiro yahaye The Washington Post ho yanashimangiye ko ibi bitero byari bigamije kubohora Iran. Bashaka gukuraho byari cyangwa ibitero bigamije kuko ntibarabihagarika. Biracyakomeje kuko ntigeze avuga ko bahagaritse ibitero. Yaba Amerika na Israel barabikomeje kandi Iran nayo irabaha. Iran ishobora kuza kubaha rwose ikabasa. Already yatangiye kuko yamaze kurasa kuri base zitandukanye, maze no kurasa muri Bahrain barasheyo, Qatar barasheyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Jordan banza barasheyo na Kuwait. Jordan ntabwo mbizi, ariko UAE, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait na Bahrain, bose Iran yamaze kurasa za Misiri, no muri Israel ofete bose yagiye irasaho. Hanyuma iyi ntambara urayibona gute mu by'ukuri? So izi ni zana ubundi urebye intambara y'ubukungu baba batubeshya abavuga ngo ubutegetsi, mu by'ukuri urebye imitifu Amerika ifite ntayo. Ugiye no kwa Maduro ni ubukungu, uvuga ngo umuntu wese ushaka kuniga ubukungu bwa Amerika cyangwa ushaka gutuma Amerika idasahura, idafata ubukungu, ibese inzira yose inyuza mu bukungu irakwigizayo. Kuko urebye neza nk'ubu Iran iravuga ko igiye gufunga ikirere, deje ikirere yagifunze,
ikindi iravuga ko ishobora gufunga iriya ntuza Dermouz, ishobora kuyikuraho iriya nzira icamo peteroli amato. So urumva rero Amerika akenshi ibireba ivuga iti aba bantu Stefan Ngiragwe umuntu aratubangamiye, nta kindi twakora usibye kujya mu bihugu byo muri Afurika. Kenshi iyo babishoboye bateza za kudeta, ariko bino bihugu by'Abarabu ko ari ibihugu bigize ni ibihugu bitashobora gupfa kubamo za kudeta. Ubutegetsi bwabo usanga abantu baba baryanye ku butegetsi babushikamiyeho. Buriya biza ko ari nko muri Afurika bari guteza intambara, bari gushaka bari kurira inyeshyamba cyangwa bakajya gute bagakora kudeta bigakunda. Rero Iran ubona ko bananiye cyo kimwe na ntuzana no kwa Maduro nabwo bapfaga ibintu bya peteroli. So n'ubanga Amerika nta kindi keneye, ni imitungo bikeneye. So rero ni intambara mbona ko Iran ntibasha gusurvivinga, Amerika izaseba cyane, izaseba pe. Cyo koza ni hajyamo ibindi bihugu Burayi nibwinjira muri ntambara bukajya gufasha Amerika, Iran irakubitika. Ariko kuvuga ngo bazakora ubutegetsi ndabibona nk'inzira iri kure. Barasenya igihugu, barasa amabomba, ariko gukora ubutegetsi use Putin yavanguke. Reba igihe intambara imaze, Putin yavuga ko abantu bose bavuga ati Putin igikoko Ukraine arayirasa mu munsi umwe. Ubusabe nta gihe Ukraine imuha. So yarinze kujya kwifashisha abacansho bavuye muri Afurika. So ruvuga ngo intambara kuyitangira ni kimwe yo kwisoza ni ikindi. Rero ubona ko intambara nyine z'ubukungu barimo, intambara zo kumbana imbaraga, bakabeshya ko Iran ngo ifite ikisasu cya kirimbuzi, nabo barabifite. So hano dushobora kubonamo surprise nyinshi cyane. Intambara ishobora ntibizatangare abantu, intambara inaniye Amerika. Kindi Iran ishobora gukoresha igisasu cya rutura nacyo kibabaza ntuzahiriya Amerika cyangwa Israel, kuko ubushize Israel yari ibisasu byinshi rwose yarabiriye bivuye muri Iran. Abantu bumvaga ko nta n'igisasu cyagwa muri Israel, niko abantu benshi bumvaga bakoresheje ubukaka bwa Israel, ariko barabiriye. Wasanga no Iran iribuze kuba ikindi no kirenze. So urumva ko intambara zihari rwose n'ubukungu, kwisi n'ubukungu. So Iran iravuga ko nyuma yo kugabwaho ibi bitero, iravuga ko kuri ubu ngubu nta murongo n'umwe utukura uriho itagomba kurenga. Urumva nkuko yarashe muri biriya bihugu tunavugaga mu kanya, byitezwe ko iza kugaba ibindi bitero biremereye. Ariho se nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzi, nicyo gihugu cya mbere ku isi gikize kurusha ibindi mekeye, nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite igisirikare gikomeye. Iran iraza ku ruhandaho, iraza gushimaho. Ubu igisirikare gikomeye ni urwo rutonde, urwo rutonde we biragaragara. Urumva niba igihugu gikize, bavuye muri Afghanistan batananiwe se, bakubitiwe muri Somalia, muri Vietnam bako batsinze. Iraq so gukusiye gukora ubutegetsi bagumye gusurvivinga, baguma yose bakagumayo. So iyo tuvuga igisirikare gikomeye nyine Amerika ifite ijambo muri ikoresha ifaranga ryayo kukira amafaranga muri UN. So bikayiha igitinyo wese akumva ko umuntu utanga bije nini yose ikabariye ikena amafaranga kuyangiza mu bihugu byinshi. So kuba ifite iterambere, ifite iki, ariko kupanga igisirikare gikomeye wayibona igeze ku butaka, ntiyagaruka muri Afurika. Iravuga gusa igakoresha ijambo ryayo, ariko reka turebe. Turaza kureba Uburusiya igihe bwaza kuba bwitambitse muri ntambara, igihe Uburusiya bwakwitambika muri za Korea cyangwa China bafasha Iran, nibwo twabona ubwo bukaka bwa Amerika. Ikindi urebe Syria, Amerika yashatse kwisenya kuva kera, ariko kubera Uburusiya bwari bwaritambitse Amerika yarananiwe. Cyo kuza Uburusiya burekuye Syria yagenda kimwe na Maduro. Yego. So rero Iran yagenda bitewe n'iki na environment irabihari. Niba yagambaniwe na ku Burusiya na Abashinwa rwose iragenda. Kugeza ubu ngubu yaba Uburusiya n'ibindi bihugu by'inshuti za Iran nk'Ubushinwa, Korea ya ruguru, ntago bari exprima. Ariko niba Khamenei n'ubutegetsi bwe bahagurukiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubwawe ubona bashobora kuza kurusimbuka? Barusimbutse kenshi. Ntekereza ko kuri bo nta n'ibintu bitangaje. Ese kubabaje nari bose yaritaguye n'abandi bose yaritaguye Amerika mu gihe Israel mu gihe cyashize. Ntago bari abantu se. Ntekereza ko Iran badafite ubwoba ko kuba yagira gute kwica. Nabonye n'inzu ya Ahmadinejad, perezida wahoze ari perezida, inzu yashwanyutse cyane bayirashe. Nge ntabwo mbona kuvuga ngo bararusimbuka, ashobora kurusimbuka. Urwa Israel ntibarusimbutse.
Israel yagiye kurasa barya bajenerali itaza ariko ahari. Amerika ntabwo ari yaje, ntabwo ari yeruye. Ubu se bwo ireruye Yeruye ariko se ndi kurasa si Israel irashe. Reka turebe nuvuga ngo abangaba bameze nk'abari gupimana imbaraga. Reka turebe babu icyo mbona cy'intambara igaragaza ukuri kuri kwisi. Rero tugarutse tubihuje ni mu burasirazuba bwa Kongo, ba M23 barimo bararwanira kubaho kugira ngo babeho. Amerika irarwanira no kuzuza amapetroli, kudepa za zahabu n'ibindi byose, mu gihe urwana no gushaka aho ubona aho utura. Nibyo nabwiye nti iyi ntambara ibaye mu burengerazuba bw'isi ni intambara iha amahirwe mu burasirazuba bw'isi, mu burasirazuba bwo hagati niho intambara iribera. Yego. Rero bakwiye kujya gute nabo babibyaza amahirwe. Turi nahoze mbona abantu bose bavuga ati makenga tudore n'icyo gihe bose bari kwandika ati nicyo gihe cyo kugira ngo M23 ifate ibice bitandukanye. Vuga ngo cyo twavuga nuko Amerika iri guha amahirwe M23 itabyaza umusaruro kayibayo, irira gusesora amatangazo baturashe indege zaje iki, ntago Kinshasa zigira reka kuzana indege, ntabwo zireka kuzana drone kuko Kinshasa ni umuco, ni ibintu bisanzwe bizwi. So njye mbona ko ari cyo gihe noneho cyo kuba M23 yafata ibice nayo ubwayo. Amerika yabaze kavuga ati ariko nawe mwafataga hano sibyo. Dufite umwanzi witwa FARDC, dufite umwanzi witwa umudede w'umurundi, dufite umwanzi witwa umucanshuro hano, dufite umwanzi witwa FDL na Mayimayi, nibo twirukanaga. So urumva ni isi ntiri balance babu. Hanyuma amakuru menshi yakomeje kuvugwa kuri iyi ntambara nuko biravuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Iran yaba yishwe. Hari n'amakuru menshi akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko na Khamenei yaba yishwe. Mu kanya kashize nabonaga umujyanama we mukuru, umujenerali wari umujyanama we mukuru we yishwe. So ni byinshi bikomeje kuvuga kuri iyi ntambara, wenda tuzagenda dukurikira, gusa niyo ngingo ikomeye iri kuvugwaho cyane ku isi kurusha izindi. Hanyuma mu kanya kashize ngira ngo ushobora kuba wanabibonye, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe yaciye amarenga yuko Ubufaransa bushobora kohereza ingabo muri kiriya gice, kuko yavuze ko bagomba kohereza donc ingabo zo kujya kurengera inyungu z'Ubufaransa no kurinda abafatanyabikorwa babwo ba hafi. Ibi byo bivuze iki? Ntibivuze ko iyi ntambara ishobora kuzamo ibihugu byinshi bitandukanye nuko twari tubyiteze. Nibyo navuze ko intambara ishobora kuzamo n'iza bihugu byinshi, irahita ihinduka intambara, irahita iba intambara yindi. Nibyo nari ndibona nareba hano ibyo Macron yavuze. Ikintu cya mbere gihaje ni ukuvuga ngo nibaramuka bayiteraniye kuko baguteraniye ntabwo wakira rwose, bateraniye kuri Iran biraza kuba bimwe mu bintu bishobora gutuma Iran ishobora kugamburuzwa igatsindwa. Yego. Ariko kuyiteraniraho nabyo biraza gutuma Iran nayo ishobora kujya gute, ishobora gukoresha umujinya mwinshi ikagira ibyisenya. Ibyo ntabwo byabura. Niba iri kurasa muri Bahrain, ikarasa muri Israel, ikarasa muri Qatar, iraza kujyaho no yoroza igisasu batari bashe gusama. Niba atagisama biragenda bite? Niko. Niba atagisama biragenda bite? Kirangiriza. Ari biza kwangirika. So rero mbona ikiriho hano cyangwa se ikiriho ikiza kugaragara biraza kurangira, bishobora kurangira intambara yabo itageze ku ntego. Tuvuga ngo babu ntabwo uyu munsi waza gufata umwanzuro w'ibiri bube hariya ukoze expectation ukavuga ngo Iran iraza gutsinda, waba ubeshye. Kubera iki? Ntabwo uzi ngo abari behind y'intambara ni bande, ntabwo uzi ngo Ubushinwa n'Uburusiya wasanga bari ku ruhande rwa Amerika. Ibyo ni kimwe, wasanga n'ibihugu by'Uburayi byose biraza ku ruhande rwa Amerika. Noneho ikindi ushobora kuvuga ngo biri kumwe ariko mu by'ukuri bitari kumwe, ahubwo bigiye kujya ku ruhande rwa Iran, ariko none bikaza kuba intambara. Uzaga gufatanya kw'ibihugu bahanganira Iran bishobora kuba intambara y'isi.
cyangwa intambara mpuzamigabane. Uburayi bushobora kuza kujya kurwana na Iran, kimwe na Amerika iraza kurwana mu Barabu, Aziya yindi mu gice kimwe cy'Abashinwa n'abandi naho bashobora kuza kujya gute gufasha Iran. So ishaka kuba intambara irimo akajagari kenshi. Barabaga bo muri Aziya, Abashinwa n'Abanyakoreya ya ruguru, hari ahantu bigeze batabara. Naho batabara bakoresha amafaranga, ariko wasanga biri buze kurenga umurongo. None se birirwa berekana iki? Abashinwa ku mwiyereko yabo niba bagaragaza ibibunda n'ibiki byose bafite. Abahinde soko wajya muri za Korea za Japan, si byose bose byashobora, ariko why not twe tutajya mu ntambara ngo dupime igikoresho cyacu, tureka Amerika ibisama. Ahubwo ngiye ikindi kuki mu gihe iyi ntambara yabikomeje gufata indi ntera, Ubushinwa nabwo urabizi ko bufitanye ibibazo na Taiwan. Aho rero niho haza kuba ikibazo, Amerika opportunity y'Ubushinwa yo gufata Taiwan. Nuvuga aho ngaho niho Iran ishobora kugira ikibazo, Amerika igatanga Taiwan kuko ubona ko ariyo yitambika cyane, hanyuma Ubushinwa nabo bukareka Iran ikirwariza. Kimwe nuko Uburusiya tuvuga ngo bwayihaye ibikoresho ushaka kuba byarakagambana ho kugira ngo Amerika izi impamvu izi n'ibikoresho byari igomba kubikubita byose kabisenya. Birashobora ko nanone Uburusiya bushobora batera ariko kuko dukeneye Ukraine, Iran bakayirekura. Zase nicyo nkubwira ko bano bagabo bose ku isi nta mbabazi bagufitiye. Bareba inyungu z'ibihugu byabo. Diplomacy cyangwa international relation nta nyungu, nta emotion igira. Iragukubitira mu gafuka bigende. Nibyo nkubwira ngo uyu munsi Amerika kubikanuye amaso muri Afrika, muri Congo ikanuye amaso kubera ko ifite ikizakoramo ikintu. Yego. Idakoramo ikintu yajya hose. Reba muri Sudani nubwo hari ikintu. Sudani habamaze igihe kintu hari intambara, ariko Amerika isa nk'ayirengeje kuko ikibanza itari interesse n'ibintu biri hariya, sibyo? Dagaro arimo arakora ibyo yishakiye muri RSF. Uko basakuriza mu Betul basiko basakuriza ntuzaburiya mugabo. RSF ikora amabiri arenze abandi bantu. RSF yuko ko yari yahoze ariyo barahoze aribo bajanjawidi cyane. Yego. None uyu munsi ntibavugwa. So ngewe icyo mvuga nti aya ni amahirwe ku burasirazuba bwa Kongo. Ni amahirwe yo kugira ngo FARDC yirukane Vetura mu bice ifite ibirengagije ceasefire. Ni amahirwe yo kugira ngo Vetura nayo ive mu byo yita ngo ceasefire, ibintu byayo byanza byadoha bidafite icyo yimariye, yimarisha abaturage nayo ubwo bitayisize. Ni amahirwe yo kugira ngo yabyaze umusaruro n'ibishoboye Kongo koko, kuko yuvuga ko ifite ubushobozi, ni kubitire mu gafuka, nifata imijyi muri izi ntambara zabo barajya gukanguka ifite ahigeze. Kuko Amerika yagiye kubera umwanzi na MBT ushaka kujya kubera umwanzi ifite n'ibizibiti, noneho nuvuga ngo MBT ifite ibizibiti kuko barakurashe drone hara mu Rubaya zigatwara abakamarade, ni umwanya wo kugira ngo nawe ugire gute bikore. Nk'ubu ngubu barakubwira ko Wazalendo intambara ya Gatoyi yananiranye cyane. Simbizi MBT ikibazo ifite, Gatoyi yananiranye. Hanyuma hitwa Bukumbiri, ubwo mbiheruka Wazalendo barayemo, abaturage barimo bakubwira ati barayemo, ariko bakubwira ati abaturuka Bukumbiri nta kibazo bateye, abateye ikibazo n'abaza Gatoyi, za Ruki na Cyugi na Gasenyi. Hano hateye ikibazo bashobora kunyura bakajya gute bakaza mu Rubaya. Nuvuga ngo direction zose no kujya gute no kuza mu Rubaya. Intambara iri kuziza mu Rubaya iza n'amasizoni. Iki ubwo nuvuga ngo ni ibyerekezo no kujya mu mujyi wa Goma. Indi iri kuzamuka berekeza Ngungu n'ubashaka kwerekeza. Ngungu urumva already bahita berekeza n'ubundi ni post barabageze kuri bashobora kujya Rubaya cyangwa bazamuka bageze za Muremure. So rega urumva intambara irimo irakara. Ubwabo muri Kongo intambara barayikajije. Rero nibyo mvuga nti ni igihe cya M23 cyo kujya gute kwiyuburura. Izarushimaho ko hari amakuru avuga ko ingabo za Kinshasa zamaze gutegura ibitero biri simultane, donc by'uruhurirane. Nyine ibitero biturutse mu mpande nyinshi cyane. Uko yafashe Goma, uko yafashe za Masisi, akafata za Bukavu, ejo bundi yafashe Uvira ivamo. Izo mbaraga se niba ntaho zagiye ubwo nyine ntiyashimaho. Ariko nibiki zifite ni igihe cyayo cyo kubyaza umusaruro. Ni kubita Uvira kwa Risiyo izirukanka handi, ni kubita Pinga
igakubita n'aba gatwaye ikabasha gukubita pinga coalition muri warikare izaba ari ukwirukanka nk'uyu munsi zamuze gakubita Kasindi muri Rubero kuko na Rubero FARDC paka igiye kujya gute kuza kwarasa muri iyo similitane ubwo bivuze ngo izamutse gakubita Kasindi ku mupaka wa Uganda na Kongo Kinshasa kandi Kasindi wayigezemo bivuze ngo uji winjiye muri point strategique y'iki y'Ibutembo kuko iyi Kasindi niyo mupaka bakoresha bakurira mu Uganda so umupaka w'ucuruzi umupaka nyine ukungaje bano bantu bahariye bivuze rero ngo hari uburyo bwinshi nembe turagira gute yakoramo cyangwa se yakwimura bya ndongo ngo byo guhora buri ngoma ni igihe none nayagira yabikora nabuze bona abantu benshi reka wenda ngiye kwa Dr Dash niwe nabuze ariko bose n'abanyandikira bose byo bati ni igihe cyabe cyo gute cyo gukoresha biragaragara ko impamvu nyine kubera iyi ntambara ko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati ntabwo ari intambara igomba kumara umunsi umwe niba ari trending subject niba ariyo ngingo iriho ivugwa cyane ku isi yose urumva bizamara igihe kirekire wa mugani abavandimwe bo hakurya mu gihe isi yose isa naho igihe ugiye mu burasirazuba bwo hagati wari umwanya wo kwiyaranja bakora ibyo bashobora ibyo bibagoye byose bakabyigezayo bakigiza duyi hirya noneho hano Dash ati M23 soldiers have launched attacks on FDLR base in Masisi. Israel and America have shown you what to do. This is opportunity will not come again soon. Keep pushing. Nubango ati M23 abasirikare ba M23 batangira n'ibitero kuri FDLR muri Masisi muri ubwo ni kuri military minuza base ya FDLR. Yego. Bati kandi Israel na Amerika bakweretse urugero rw'ibyo ukwiye gukora ubwo ngo Israel na America have shown you what to do. Ati no amahirwe mubonye cyangwa se uburyo mubonye ntago muzongera kubona ati shyiramo imbaraga urumva yashyizeho n'ifoto ya M23 Dash yego Dash n'abantu benshi bari kubivuga nagiye mbibona ko we mfashe benshi bata M23 ufite amahirwe yabyaza umusaruro sibyo kuko nyine ahangaha urumva cya gitutu cyose botswaga urumva ugasanga isi yose iri kuvuga kubera hakurya isi yose natwe ubwacu amaso tuyahanze muri Iran no akongera ati M23 this is your time to launch supplies attacks and expand the territories. Akongera ati the world is focusing on Israel, Iran and America. Cyane nibyo navuga. Ati this is a world of the strong. You are strong. 1 2 3 Kisangane. Binanye nibyo navugaga. Ubango ni igihe cyanyu nimuzongeye kwiriza izandiko zanyu muri mwandika ngo babarashe ni igihe cyo kugira ngo noneho mureke kwandika muvuge nk'inyeshyamba ni igihe cyo kwivuga inyeshyamba ntivugisha ikaramu ivugisha ibikorwa rwose niko bimeze inyeshyamba ivugisha ikaramu biba byapfuye leta nivugisha amakaramu ikavugisha n'iki ivuga ibikorwa ariko inyeshyamba ni action akavuga ati rero mukwiye gukora surprise mwataka amateretwara atandukanye kandi isi ifokasinze kuki kuri Israel ndetse na Iran na Amerika ati rero isi wango this word of strong you are strong rimwe kabiri gatatu Kisangane ibyo kurira ngo baturashe mu bireke rwose nanjye ndibwire mbetura ibyo kurira ngo bayirashe ngo bayibisha abantu yiri posting amafoto aho ari social media company cyangwa se bariki bakore action bakore action ibintu yo kuvuga ngo baturashe mu bivemo bahagutse drone muhagurutse mujya ahubwo mujyane nk'icumi muzohereza Ikisangane mwongere muhereze izindi kareme muhereza abasirikare mureko ndakubwiza ukuri nibakuramo pinga gatoyi niva bagakuramo pinga bakagera warikare kwa risiza birukanka ahandi ni gutya nibakuramo Uvira
bakoyikuramo nka Mwenge, izirangabo ziriho plateau bakazikuramo ziri muri Mwenga na Kamituga. Ahandi ni ukwirukanka, bazagera Maniema na za Shabunda birukanka na za Fizi birukanka. FARDC no so barayibonye, bakubitiwe Rubarika, bakubitirwa babanje kubitirwa Katogoti, igice kimwe bakubitirwa Rubarika, bakubitirwa ruguru hejuru Kaziba, bakubitirwa Ruvungi. Izindi zose zabayo defense barafite za Sange zabaye gusa, iza Rubiri zabaye barirukanka gusa. Abambere bahise bajya mu Burundi, abandi bagera za Karemi. Ibaze ko mu minsi ingahe bari bageze Karemi. Urabyuka ko bamwe mu bagiye Karemi harimo n'umusirikare w'umukapiteni wahandishijwe igihano cy'imyaka 20 ko yifotoje barimo bahunga. Yego. So rero izo ni ingero barabyibuka neza. Ifata Bukavu, Barundi na Wazalendo na FARDC bari bageze Uvira, bari bageze ntuza Bujumbura. Nayo mbeto nicyo gihe cyanyu bitabaye byo vuba murarya ibitero byinshi cyane. FARDC irimo irakora icyo kurya, irakizana rwose, imyazana bombe n'iki n'isasu. Mbeto nari kwiye kukijyana ku rugamba. Hari iki size tuvugana? Rugamba ni Gatoyi iri mu mirwano. Gatoyi imirwano irakomeye. Hari imirwano ikomeye. Ikindi kiro n'ibyo bitero biri gupangirwa Burundi na Pinga niho bapangira ibitero. Rero pe ku rugamba no muriro. Gatoyi yabaye imberenge. Gatoyi yabaye imberenge. Wazalendo na FARDC bakize gute bakomeje kwidogoza, sibyo? Kana Kazinga kandi nayo yakomeje kunanirana uko ejo bundi Kazinga bari bayifashe. Koalisiyo yayigarutsemo isigana igice kimwe n'abandi isigana igice kimwe. Surumva rero uko ibintu bihagaze nta bintu byoroshye Babo. Ntabwo byoroshye kabisa. Wenda tugarutse gato ku ntambara ya Amerika na Israel bahanganyemo na Iran. Mu kanya twariho dukomoza ku ngaruka zo mu rwego rwa gisirikare ishobora gusiga ariho ze mu rwego rw'imibereho y'abatuye isi. Ho ubibona gute? Nize ngaruka ishobora kugira ku batuye isi by'umwihariko kuri Afurika? Economy irajya down. Economy irajya down. Icyo mvuga nuko Iran ho ni dejoredi ibihugu byinshi byahagaritse ingendo z'indege. Fata u Rwanda, bahagaritse ingendo z'indege zajyaga Qatar, zarabanye bahagaritse. Dubai nayo banza nayo bari hafi kuzagarika ibihugu bimwe na bimwe. Twavuze Emirates Arab Dubai irimo. Ibihugu byinshi byamaze kujya byamaze guhagarika. Urumva guhagarika ingendo redi ikibazo kiba cyabaye. Nose abakozi bazasubira ryari mu kazi? Kuba wakoraga muri Rwanda yazasubira mu kazi ryari se? Hanyuma wakoraga muri za company za Qatar ziza Kigali za he azima za movinga se? Urumva deje igaruka z'intambara ni kuri economy. Ibihugu byinshi economy yabyo nyine irahungabana, bukungu burahungabana. Niba hari ibihugu byacuruza gasibe cyangwa se ibihugu byaranguraga ibintu bijyana bibikorana urugero muri za Qatar, abikora mu bindi bihugu bitandukanye, urumva se bakibikoze. Already u Rwanda rwatangiye kugirwaho ingaruka n'intambara kuko mu kanya kashize sosiyete y'igihugu y'u Rwanda bishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere ya Rwandair yese ihagarika ingendo indege zayo zagomba kugira i Dubai. Urumva zo ni ingaruka. Ingaruka zo zirahari kuri economy ku bihugu byinshi. Reka noneho Iran ize gufata baravuga ibingibi kuko ikurasa hariya nihagarika izirangendo zo amato y'intuza inzira y'amato biragenda biti. So hari ingaruka nyinshi ziraho. So abagabo ba Amerika babikora ntacyo bitayeho, batera ko abanyafrika bari buze gusafaringa bo icyingenzi barafite depo bashobora gukoresha imyaka n'imyaka. So urumva rero ni ikibazo gikomeye Babo. Niyo magingo ngaya bya bihugu navugaga ko bitari exprima mu kanya kashize minota mike yishize Uburusiya buramaganye ariko ntabwo bwigeze buvuga ikigomba gukurikiraho. Itangazo rya ministeri yabwo y'ububanyi n'amahanga riramagana icyo bwise igitero donc cyagabwe kuri Iran. Nta muntu yigeze ishotora. Hanyuma Ubushinwa nabwo biciye mu ngira ngo ni muri ministry w'ububanyi n'amahanga wabwo ministry w'ingabo zabwo nabwo ndabona bwikomye Amerika buyita gashozo ntambara
baravuga ko mu myaka 240 leta zunze ubumwe za Amerika zimaze zibayeho, hafi ya yose zakunze kuyishozamo intambara, kuko buravuga ko Ubushinwa buravuga ko leta muri iyo myaka 240 buravuga ko Amerika byibura yabaye mu ntambara mu myaka 214. Hanyuma kandi buravuga ko nk'impamvu ishimangira ko leta zunze ubumwe za Amerika ari gashoza ntambara, buravuga ko ifite ibigo bya gisirikare cyangwa ibirindiro bya gisirikare, military bases 800 hirya no hino ku isi mu bihugu 80. Bukavuga ko leta zunze ubumwe za Amerika arizo za mbere zibanze ziteza akajagari mu isi. Muremeranya cyane? Yesu ubundi military base 800 nizo gukora iki? Ziraruta ibihugu bwabyo. Hanyuma urebye amatiku gukandagira abandi byose ni Amerika. Njye mbona Amerika ari cyo cyoza, kandi Amerika nirangiza arangira mu buryo butari bwiza. So babu, wenda twegeza ku musozo twabwira abantu ko iyi ntambara ya Amerika yashoye ni intambara ubona ko ishobora kugira gute guhindura ibintu byinshi ku isi. Amerika niyitsindwa muri ntambara hari ikintu kizahinduka, ibyo gukanga abantu no kubakandagira, kandi kuva ku cyagirani yatangira kurasa Israel, abantu batangiye kunguka Amerika. So n'ubu rero Amerika ishobora kuzarungurukwa, ariko niba mukitsinze izakomeza no gukanda bwa buhugu bwose kandira rimwe, zagikubitira mu gafuka. Genda uba twasoza wenda icyo twasorezaho nuko igihugu cya Indonesia kiravuga ko cyo cyiteguye kuba umuhuza muri iyi ntambara. No gutegereza tukareba ko byakunda, gifite ubwo bushobozi. Yego, cyabushobozi. Nta dosari igihugu kitaguza. Nawe wahuza Amerika na Iran, wowe wabishobora. Ikigenze nuko wumva uwo mushinga wawe wo kubuhuza ubyumva, ikindi uzi situation yabo hagati yabo bombi. Ikindi rero nuko imitwe y'inyeshyamba yo muri Iraq mu kanya kashize nayo yavuze ko yiteguye kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za Amerika. Byose ni ukubitegereza tukareba. Ndakuzi kuri bajya ko nuko Amerika nayo igize gute ihuye n'ibibazo bikomeye cyane, bakayikorera simultane. So babu, urumva byose no kubitegereza, isi ni iyo nyine tu. Tuba twasoza dushimira abadukurikiye, sibyo babu? Tubashimire cyane abakunzi ba Bwiza by'umwihariko. Buri gihe tubasaba kudushyigikira, badushyigikire rwose. Turashaka imibare yiyongera, bakore subscribe, basharinga ibiganiro byacu, bazane tubamamarize, bazane amafaranga. Dukeneye amafaranga, babona tuzaba gute bataduha amafaranga kandi ari budukore. Audience ni ikwiye kutubeshaho, ni nako biri. Umunyamakuru abeshwaho na sosiyete. Hanyuma yigeze kumbwira ko umunyamakuru muzima n'uriho ntiwaba utari. Yego, umunyamakuru abeshwaho na sosiyete, kandi ku munyamakuru nawe agira gute akarinda sosiyete. Kwirinda no kwiha amakuru no kugira gute kwigisha, kubadagadura. Ngaho mugire ibihe byiza. Bye bye.